Dobrodošli u novi video. Ja sam Antonija, nastavnica kemije, odnosno edukatorica za prirodoslovlje i danas ću s vama proći maturu sa zadnjeg ljetnog roka, mislim ovisno kad gledate, radi se o ljetnom roku 2023-2024. Pa ajmo odmah krenuti zato što ima dosta posla. Ako vidite da gledam dolje, to je zato što ovdje imam nekakve bilješke gdje mi je važno zapravo da nešto ne zaboravim spomenuti i imam tablet po kojem pišem. Prvi zadatak. Kojim se fizikalno-kemijskim postupkom izdvaja jod iz smjese s natrijem kloridom? Prije svega, valja naglasiti da se radi ovdje o smjesi. Dakle, ne radi se o nikakvoj otopini, suspenziji, nečem sličnom. Dakle, radi se isključivo o smjesi. S tim da natrijev klorid je pri sobnoj temperaturi, mislim nije naglašeno, ali pretpostavljamo da kako inače u kojem se stanju nalazi natrijev klorid, to je čvrsto stanje i jod isto u čvrstom stanju. Filtracija je postupak uglavnom kojim odvemo recimo nekakve otopine. Na primjer, otopimo kredu u vodi. Destilacijom odvajamo zapravo nekakve tekućine, smjesu tekućina koje imaju različita vrelište. Sublimacijom odvajamo nekakve komponente od kojih neka od tih komponenti može sublimirati. E sad, u ovom našem slučaju moramo znati da jod može sublimirati, tako da C odgovor dolazi u obzir. I dekantacija je postupak kojim recimo možemo odvojiti vodu i pijesak. Znači sačekamo da se pijesak slegne na dno i onda odvojimo ovu vodu gore. Tako da opet se radi o nekakvoj, ajmo reći, otopini, odnosno vodi i pijesku, dakle nekakvoj tvari koja stvara se dolje na dnu talog, tako da dekantacija onda nije, nego je pod 1C sublimacija. Drugo, u kojem od navedenih nizova kemijske jedinke poredane prema rastućem polumjeru? Ja sad samo moram otvoriti periodni sustav elemenata. U svakom slučaju uzmite periodni sustav elemenata pa ćemo zajedno. Ja ću ga ovdje kao malo skicirati čisto da imamo sliku o tome šta se događa. Rastući polumjer. Znači polumjer raste od gore prema dolje, znači tu je najveći polumjer i s desna na lijevo. Znači, kroz skupinu se povećava i s desna na lijevo se povećava. Ok, imamo C, on se nalazi tu, pa onda, pričam za pod A. Znači, imamo prvo C, pa imamo liti plus. E sad, kad imamo liti plus, valja naglasiti da kad imamo liti plus, znači da je to kation i da je on otpustio jedan elektron. I to znači da on ima manji polumjer. Na primjer, imao je 2 elektrona i jedan je otpustio, nastao je kation i naravno da se onda i polumjer smanjio. Isto je ako imamo anion. Anion ako imamo, onda ako je recimo primio jedan elektron, onda je povećao polumjer svoj. Ovo ću sad obrisati da nam ne smeta. Dakle, liti kao da sad, zato što postoji jedan plus, ode gore za jedno mjesto. Znači, gore postane liti plus. O2 minus. Znači, kisik, sad će mu se povećati polumjer za 2 mjesta, zato što primio 2 elektrona. Znači, jedno mjesto, drugo mjesto. O2 minus. Vi to pratite u periodnom sustavu elemenata. I N3 minus. Znači, on će otići za onda 3 mjesta. N3 minus. I kao što možemo vidjeti, ovo baš nije po rastućem polumjeru, zato što skačemo malo s desna pa na lijevo i jednostavno to nema smisla. B i C ja neću proraditi s vama, zato što će nam sad otići jako puno vremena dok ja ovako to sve objasnim. Detaljno moram se malo skratiti, zato što ja volim se ovako detaljno objasniti, a nemamo vremena za ovakve videe na YouTube-u, ali nema veze. Zato što se svima obraćam manje više kao početnicima, išla bi ja u još detalja, ali ovo nije lekcija, ovo je rješavanje mature. U biti, odgovor je pod D. Zašto? Zato što idemo, znači liti plus, on tu ima neki mali polumjer, zato što smo rekli, znači gore imaju svi mali polumjer, pa taj polumjer raste prema dolje. Onda ide C, on ima malo veći polumjer od litija, kad gledamo u periodnom sustavu, to morate sad pažljivo gledati. I onda ide O2 minus, on je malo tu kroz skupinu si povećao polumjer za 2 broja, ajmo reći, i onda dušik si je povećao za čak 3 broja
i on onda ima najveći. Znači, pod D je odgovor. Malo je zbunjujući ovaj zadatak, ali zato si morate tako sve raspisati. Ako postane kation, ako postane anion, znati točno da raste polumjer kroz skupinu, a dolje prema gore se smanjuje. S lijeva na desno se također smanjuje, a s desna na lijevo se povećava. Treći zadatak. Koeficijent elektronegativnosti atoma elementa X iznosi 1, a atoma elemenata Y 3,5. Kojom su vrstom kemijskom veze međusobno povezani atoma elemenata X i Y? Ako oduzmemo ova dva broja, dobit ćemo 2,5. Što je u onim našim rasponima kod kovalentnih veza zapravo odgovara ionskoj vezi. Četvrto, koje od navedenih fizikalnih svojstva tvari ekstenzivno svojstvo? Ekstenzivno svojstvo vam ovisi o veličini tvari, odnosno o množini. Znači, to su vam, na primjer, masa, volumen, dužina, naboj. I imamo pored tih svojstva još i intenzivna svojstva. Ona ne ovisi o veličini, to su, na primjer, temperatura, gustoća, napetost površine, molarna masa koju iščitavamo iz periodnog sustava i tako dalje. Dakle, ekstenzivna svojstva ovise o veličini. Na primjer, ako imamo 5 osoba i trebamo odrediti njihovu masu, znači masa će biti puno veća u odnosu, recimo, da imamo jednu osobu. Znači, masa onda ekstenzivno svojstvo zato što ovisi o veličini, odnosno količini. Ok, dakle, odgovor će onda biti pod B. U zatvorenoj posudi volumena 10 litara, uvijek si pišite sve, nemojte ništa na pamet, nalazi se smjesa plinova metana i CO2. Ukupni tlak te smjese iznosi, P ukupno, 8,31 puta 10 na četvrtu pri 27 Celzijevih stupnjeva, koliko iznosi množina ugljikova 4 oksida, ako množina metana u opisanoj smjesi iznosi 0,22 mola. Znači koliko iznosi množina CO2. Ok, to sad možemo izračunati sa PV jednako nRT. Znači tu je uključeno P ukupno, onda je i N ukupno i volumen ukupni i tako dalje. Ovo ne bi bilo loše pretvoriti u metre kubne, jer je 1 litra 1 decimetar kubni, znači 1 litra 1 decimetar kubni. I onda ako to pretvorimo, idemo 3 mjesta u lijevo da to pretvorimo u metre kubne i to je 0,01 metar kubni. Znači N ukupno je P ukupno V kroz RT, znači 0,01 puta 8, sad neće stati 3, puta 10 na četvrtu. Užas. Opća plinska konstanta je 8,314 puta 300,15 i N ukupno je 0,33 mola kad se ovo sve izračuna. Sad kako ćemo dobiti N od CO2? Tako što ćemo oduzeti ovu ukupnu množinu od CH4 i to je 0,11. Idemo na sljedeći zadatak. Koliko iznosi molalnost kalcijeva klorida u vodenoj otopini mase 300 grama pripremljeno utapanjem 20 grama kalcijeva klorida u vodi? Dakle, opet si sve morate zapisivati. Masa kalcijeva klorida je 20 grama, masa vodene otopine je 300 grama, znači to se odnosi na CaCl2 plus voda, to da znate. I trebamo izračunati molalnost kalcijeva klorida. Kalcijev klorid, znači gore ide množina kalcijeva klorida, a dolje ide masa vode u kilogramima, to pazite kod molalnosti. Znači trebamo izračunati množinu kalcijeva klorida, to je masa kroz molarna masa, to je 20 kroz 110,978, to je 0,18 mola. I trebamo izračunati masu vode, a nju ćemo dobiti tako da oduzmemo
masu ukupnu od, znači, otopine 300 minus masa kalcijeva klorida. Zašto? Zato što u jednoj toj otopini, znači zamislite si sad u ovoj vodi da imamo taj kalcijev klorid koji je otopljen, ili nebitno natrijev klorid, sol, ovu običnu kuhinsku i vodu. Znači moramo onda oduzeti ukupnu masu ove otopine od mase soli koju smo dodali da bi dobili masu čiste vode. I to je 280 grama, ali rekli smo da u molalnosti imamo kilograme, pa idemo 3 mjesta u lijevo, to je 0,28 kilograma i to sve kad uvrstimo tu, dobijemo 0,64 mol po kilogramu i odgovor je C. 7. U koji je volumen vode potrebno dodati 100 ml vodene otopine, sumporne kiseline masenog udjela 96% i gustoće 1,84 grama po centimetru kubnom da bi se dobila otopina sumporne kiseline množinske koncentracije 2 mola. Znači ovako, V1 otopine je 100 ml, odnosno 0,1 litra. Imamo zadanu maseni udio, to je 96%. I imamo gustoću, to je 1,84 grama po centimetru kubnom, to je 1840 grama po litri. I C2H2SO4 je 2 mol po litri i traži se volumen vode, ali tako. Ok, mi možemo, ima jedna formula, to ide ovako, C1 rho puta duplo V, znači maseni udio kroz molarna masa, to je 1840 puta 0,96 kroz 98,116 i C1 je kad se izračuna 18,003 mol po litri. I sad možemo ići C1V1 jednako C2V2. V2 je C1, znači ovo ćemo označiti kao V2 da nam je, V2 je od vode. To jest, ne, V2 je od vodene otopine koji ćemo dobiti miješanjem, a poslije ćemo odrediti onda vodu. C1 V1 kroz C2 i to je 18,003 puta 0,1 kroz 2. V2 je 0,9 litara i to je 900 mililitara. I sad da bi dobili vodu, jer je ovo vodena otopina. Znači ovo je vodena otopina, ovo je isto vodena otopina, to se često zeznemo. Znači to je 900 manje ovih početnih 100 i to je 800 mililitara. Znači 7 je po C. Koje su jedinke u prikazanoj jednadžbi kemijske reakcije Bronsted-Lorijeve kiseline? Ok, Bronsted-Lorijeve kiseline kažu, to je teorija njegova kaže, da kiseline su one koje otpuštaju proton, H+, uglavnom, jel? A da su baze, odnosno lužine, one koje primaju. Postane HPO4 2- postane H2PO4-. Znači, od jednog vodika smo dobili, ajmo reći, 2 vodika. Što znači da je primio jedan proton, odnosno vodik. Ako prima proton, onda je to baza. Znači, ovo je baza, a onda je ovo njegova konjugirana kiselina. Onda ovo mora posljedično biti kiselina, a i je zato što otpušta. Znači, ima H2O i odjednom postane OH-, znači izgubio H. To je onda konjugirana baza. I sad pita nas koje su jedinke kiseline. Znači, to se odnosi na kiseline i konjugirane kiseline, tako da je to, znači, na kiseline i konjugirane kiseline. Znači, kada vas uvijek pita Bronsted-Lorijeve kiseline ili Lewisove kiseline. Znači, uvijek je kiselina i konjugirana kiselina. Isto i za bazu. Ako pita za bazu, onda je baza i konjugirana baza. Neće reći parove. Možda nekad napiše parove. Nekad evo sam napisali jedinke. Znači, da znate to.
Znači, to je onda odgovor pod C. Sljedeći zadatak. Vodena otopina koja od navedenih soli množinske koncentracije 1 mol po litri ima najmanju pH vrijednost. Dakle, ovo su sad soli. Soli nastaju, odnosno mogu nastati reakcijom kiseline i baze ili lužine. Ali te kiseline i baze po jakosti se mogu razlikovati. Na primjer, ako imamo jaku kiselinu plus jaka baza, onda će pH vrijednost biti oko 7. Ako imamo jaku kiselinu plus slaba baza, onda ćemo imati, znači, manji pH manji od 7. Znači, više kiselija sol, odnosno otopina te soli. Ako imamo, ako imamo slabu kiselinu plus jaka baza, onda će pH biti veći od 7, odnosno bit će bazična, više bazična, odnosno lužnatija sol. Pa moramo znati i koje su onda jake kiseline, a koje su jake baze. Kad je bromid, je nastao kao H i HBr, znači to su sve jaka baza, jaka kiselina. Onda kalcij, imamo kalcijev hidroksid, jaka baza, HNO3, jaka kiselina. Onda NaOH, jaka baza i H2SO3, jaka kiselina. Jedino ovdje imamo NH4OH plus HCl. NH4OH je slaba baza, a HCl je jaka kiselina, tako da ne moramo ništa računati, nego samo moramo pretpostaviti koje će imati najmanju pH. Ovdje je sad namjerno da nas bune. Sljedeće. Kod navedenih kiselina u suvišku treba dodati natrijevoj lužini da bi nastala puferska otopina. Znači, pufer nastaje, odnosno pufer je otopina slabe kiseline i njene soli ili slabe baze i njene soli. S obzirom da je dušična jaka kiselina, sumporna jaka kiselina, klorovodična jaka kiselina, limunska je slaba kiselina, čim je možemo malo i pojesti u limunu, tako da odgovor je 10 pod B. To je od znakova opasnosti upozorava na zapaljivu vatru, očito je odgovor pod A, zato što imamo ovaj kao plamen, pod B oksidirajuća tvar, pod C opasno za vodeni okoliš i pod D je otrovno, odnosno kao toksično. 12. Slika prikazuje stakleni laboratorijski pribor. Koji je naziv prikazanog pribora? Ok, bireta nije, pipeta nije. Znači, pogledajte, googlajte si to kako koje izgleda. Libigovo hladilo nije. Znači, ljevak za odjeljivanje je. 13. Koji je naziv spoja čija je molekula prikazana strukturnom formulom prema nomenklaturi Jupaka. Ok, kao prvo moramo sad pronaći funkcijske skupine da bi mogli odrediti radi li se tu o alkanu, o karboksilnoj kiselini, o alkoholu, o aldehidu ili o ketonu. Znači, na primjer, alkoholi imaju funkcijsku skupinu OH i prema tome su prepoznatljivi, pa onda znamo i kako ćemo odrediti njihov naziv. A sad ovdje, mislim, očito nemamo OH, ali imamo ovo, imamo CO i ovdje imamo lanac. Znači, to je nešto na ovu foru. A mi znamo, ovo može biti različito ili isto, ovi jerovi, a mi znamo da kada imamo ovakav oblik, da se radi o ketonu. E sad, važno je da numeriramo prema CO skupini, odnosno prema karbonilnoj skupini, da ona dobije najmanji broj i naravno da onda uzmemo što veći broj supstituenata i tako dalje. Odnosno da supstituenti imaju što manji broj. Znači, krenut ćemo s desna na lijevo. Jer da krenemo odavde, onda funkcijska skupina ne bi imala najmanji broj, nek bi imala broj 4. Ok, znači na drugom mjestu je, na četvrtom je brom
Sveukupno imamo 5C atoma, što nam je osnova imena, to je onda pentan. I sad gledamo na kojem je broju funkcijska skupina ketona, na drugom, pa je to 2-on. Znači, odgovor je pod D. Ol je alkohol, jel? 14. Koje kemijske vrste u navedenim parovima predstavljaju izobare? Dakle, važno je znati da izobari imaju isti maseni ili nukleonski broj, a različit atomski ili protonski broj. Sad, znači ako ste zaboravili AZ, ovo A je nukleonski broj, Z je protonski, atomski i tako dalje. Izobari su vam, na primjer, zapravo kad imamo različite elemente, jer kad im napišemo atomske i nukleonske brojeve, oni imaju različit atomski broj, a isti nukleonski broj. Vam, na primjer, izotopi vodika, kako izgledaju. I sad, kad bi vidjeli, odnosno kad gledamo sad sve ovo, znači prvo dvoje sigurno otpada, ostane nam ovo dvoje. Mislim, ovo ne znamo ništa je točno, tako da ne. I ostane nam pod D. Kojoj skupini periodnog sustava kemijskih elemenata pripada element čiji atom u osnovnom stanju ima raspored elektrona po ljuskama 2, 8, 13 i 1. Znači, ovo je samo raspored elektrona. Mislim, vi si to možete crtati po periodama da vidite, ali evo, čak i ne morate, zato što kad zbrojimo ovo sve, to je 24 elektrona i sad samo trebamo pronaći periodnom sustavu gdje se nalazi netko koji ima 24 elektrona, to je krom, i pita nas u kojoj se periodi nalazi, odnosno u kojoj skupini. I odgovor je u 6. Kad izbrojimo, to je to. 16. Koliko iznosi valna duljina elektromagnetskog zračenja, čija energija fotona, znači energija fotona, 6,63 puta 10 na minus 17 kilodžula, i traži se valna duljina, to je lambda. E jednako H puta C kroz lambda, to je naša formula. H nam je konstanta, Planckova konstanta koja vam piše u formulama. I puta brzina svjetlosti 3 puta 10 na 8 kroz valna duljina je 6, Bože, to ne znamo. To je upitnik. Nisam okrenila formulu. Ajmo okrenuti formulu. Tražimo lambdu. HC kroz E. Znači to je 6,63 puta 10 na minus 34 puta 3 puta 10 na 8 kroz 6,63 puta 10 na minus 17. I to kada izračunamo dobijemo 3 puta 10 na minus 12 metara. Međutim, to nije nijedno ponuđeno rješenje. Imamo pikometre, to bi bilo puta 10 na minus 6 metara. Nanometre, to bi bilo 10 na minus 9 metara i pikometri 10 na minus 12 metara, i odgovor je pod D. U kojem od navedenih parova obje molekule imaju linearnu građu? Ja sad ovo neću detaljno objašnjavati. Imate na mom YouTube kanalu video o određivanju strukturnih formula. Mislim, naravno da možete probati naučiti napamet neke glavne, ali evo, odgovor je 17. pod D. A vi si naravno za dodatnu informaciju pogledajte video. Onda 18. Slika prikazuje strukturnu formulu molekule organskog spoja. Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna između molekula prikazanog spoja? S obzirom da imamo H i N, oni dakle se međusobno mogu povezivati između molekula putem vodikove veze. Uglavnom, vodikova veza vam se nalazi između, znači, vodikova atoma i nekog elektronegativnog atoma, kao što su dušik, kisik i flor. Znači, ne mora uvijek biti vodik i kisik, kao što je to kod molekula vode, nego može biti, kao u ovom primjeru, dušik. 19. Kod navedenih elektronskih konfiguracija opisuje osnovno stanje vanadija.
Dakle, vanadi vam ima 23 elektrona. I sad, ako si mi crtamo ono po ljuskama, on je u četvrtoj periodi, pa ima 4 ljuske. Ok, SP, D. Znači 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Znači on nas traži od argona. Argon ima 18 elektrona, tako da odavde moramo maknuti 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Znači ovo kao prekrižimo i šta nam ostane? Argon. 1, 2, 3, 4. 4 S2. 3 D3. Tako da je odgovor pod B. Koja od navedenih tvari građena od molekula koje se međusobno mogu udruživati vodikovim vezama? Butan, to vam je alkan, znači ne. Oni su vam dugi ugljikovodični lanci i ne. Aldehid, znači pentanal, imaju duge isto ugljikovodične lance. Butan 2-ol, to je alkohol, tu je već moguće da, znači imamo COH, znači tu je već moguće da se stvaraju vodikove veze, tako da je sigurno odgovor onda pod C. Dijem pokazuje ovisnost množinske koncentracija sudionika kemijske reakcije o vremenu. Kod navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje dijagram opisanu promjenu. Prvo primijetite da ovdje svugdje piše dvostruka strelica, što znači da se odnosi na ovo konačno stanje, dakle na ravnotežno stanje. I mi trebamo onda uvijek oduzeti početno od konačnog stanja da bi dobili to ravnotežno stanje. Prvo, ako se nekome ovako koncentracija smanjuje kao što se smanjuje ovom pod A, nekom sudioniku znači da se radi o reaktantu, znači 10A minus 2A. Znači sad gledam koje mu je početno stanje, to je 10, i koje mu je konačno stanje, to je 2A i to je 8A. Znači 8A mi je s ove strane. I ovo ostalo vidim da se koncentracija povećava, s tim da kod B ide od 0, pa imamo samo, znači ovo bi bilo koliko? Ne, krivo idem. Ovo je 4B, a od C idemo od 2 do 6C. Znači 6C minus 2C, to je 4C. Znači 4B plus 4C. I sad vidimo da mi nemamo nikako ponuđeno nekakav takav odgovor. Ali mi moramo primijetiti da ovo možemo podijeliti. Znači to vam je kao u matematici. Kad nešto možeš skratiti, skrati još. Dakle, možemo podijeliti ovo sve sa 4 da bi dobili najmanji broj. Dakle, ovo bi bilo 2A, ovo je B plus C. I sad već nekako možemo vidjeti da se nadzire odgovor, to je pod D. Dobivanjem elementarnog titanija prikazano je nažom kemijske reakcije. Koliko iznosi množina neizreagiranog reaktanta ako se u reakcijskoj smjesi nalazi 5 mola, znači N od titanijeva tetraklorida je 5 mol i 8 mola magnezija. Svega u ovom slučaju moramo računati doseg. Doseg reakcije se i računa tako da množinu, odnosno promjenu množine, podijelimo sa stehiometrijskim koeficijentom. Stehiometrijski koeficijent je onaj broj koji piše ispred nekog spoja u jednadžbi ili elementa, atoma itd. Znači ispred titanijeva tetraklorida, odnosno TiCl4, ne piše ništa, pa je to kao kroz 1, odnosno to je 5 mola. A kod magnezija imamo situaciju da je to N kroz, znači stehiometrijski koeficijent, malo ne znam kako se to piše, to je ovako, pardon, čekaj.
Ovako piše se nekako. I to je 8 kroz ispred magnezija je dvojka, pa je to 4 mola. I sad, ona množina čija je manja, taj je mjerodavni, a ona množina čija je veća je u suvišku. Znači, očito je ovo suvišak, a ovo je mjerodavni. I sad, nas zanima koliko iznosi množina neizreagiranog reaktanta, odnosno TLT i CL4. NTCl4 suvišak, ja ću napisati suv, minus N od Mg. Zašto N od Mg? Zato što ćemo njega stavljati u omjer, jer je on limitirajući. Znači N od Mg kroz NTCl4, 2:1. Opet gledamo stehiometriju. I to je NTCl4, N od Mg kroz 2. To je 8 kroz 2, to je 4 mola. I naravno uvrštavamo ove brojeve, nikako ovo što smo dobili za doseg. Množina je 5 i od ovog smo dobili da je 4 i to je 1 mol i to je odgovor pod A. Sljedeći zadatak, 23. Dobivanje fosfora petoksida prikazuje jednadžba kemijske reakcije. U reakciji od 0,2 mol fosfora s 0,2 mol kisika dobiveno je 10 grama fosfora petoksida, koliko je iskorištenje opisane kemijske reakcije. Dakle, napisat ću ovdje gore N od fosfora je 0,2 mol i N od kisika je 0,2 mol. I dobiveno je, gdje da to napišem tu, M od P4 od 10 grama. E sad, koliko je iskorištenje? Znači opet sad moramo gledati dosege za reaktante da bi mi dobili teorijsku, da bi stavili u omjer taj mjerodavni reaktant, jer on odlučuje koliko će nastati produkta. Njega stavljamo onda u omjer sa produktom, da vidimo koliko bi teorijska masa bila. Jer ovo smo sad dobili kao laboratoriju, a nas zanima i teorijska, jer se tako i računa iskorištenje reakcije. Znači, doseg od P i opet N kroz stehiometrijski koeficijent, to je 0,2 kroz 1, to je 0,2 mola. I od ovog je kisika 0,2 kroz 5 i to je 0,04 mol, što znači da je on mjerodavni. Što znači da onda njega koristimo, ali ovu množinu, ne onu drugu, koristimo nju za određivanje množine produkta. Znači, gledamo stehiometrijske koeficijente, opet što stavljamo u omjer i računamo P4 od 10, N od 2 kroz 5, to je 0,2 kroz 5 i to je 0,04 mola, odnosno masa, sada to ne moram računati, sam ću napisati da sam dobila da je to 11,36 grama. I možemo sad iskorištenje računati kao masa dobiveno kroz masa teorijske ili množina dobiveno kroz množina teorijski, svejedno je. Znači 10 nam je ta nekakva što smo dobili u laboratoriju, a ovo je što bi dobili teorijski na papiru, jer u laboratoriju ne dobijete uvijek onako kako mislite, i to je 0,803 puta 100, da dobijemo postotke, i to je 88,03% i to je najbliže odgovoru pod D. 24. Koliko iznosi oksidacijski broj atoma kisika u barijevu peroksidu? Znači, ako imamo barijev peroksid, kisik će biti -1, a barij 2. Inače,
Kisik je obično -2, ali u peroksidima je -1. To trebate zapamtiti, tako da je odgovor pod B. Kojim reagencom se može dokazati škrob u krumpiru? Tolencom, Fellingovim, otopinom jodokalijem jodidu i kiselom otopinom kalijeva dikromata. Tolencov reagens koristimo za test srebrnog zrcala. Obično je to otopina amonijaka i srebrnog nitrata i koristi se kao test za aldehide. Fellingov reagens isto za aldehide jer se reducira bakar iz modre galice u bakrov oksid i nastaje crveni talog. A ovom kiselom otopinom kalijeva dikromata, to je zapravo ona reakcija alkotesta gdje iz etanola nastaje etanal. Znači nastaje iz narančaste otopine zelena otopina, a naš odgovor je onda očito pod C, tako, otopinom joda. Prosječna brzina kemijske reakcije iskazana je izrazima koji odgovaraju promjenama množinske koncentracije reaktanta i produkta u vremenu. I sad imamo to tu zapisano. Koja jednadžba kemijske reakcije odgovara navedenim izrazima? Prvenstveno, pazi sad, znači ovo su nam stehiometrijski koeficijenti. Ako imamo minus, radi se o reaktantima, ako imamo plus, radi se o produktima. Pa sve što ima minus je reaktant, samo moramo paziti, znači isto koji je stehiometrijski koeficijent i 2a. I sad gledamo ima li ponuđen odgovor, ima, a to je pod C. Koja od navedenih čimbenika će ubrzati kemijsku reakciju prikazanu jednadžbom? Povećanje površine tvari A, smanjenje površine tvari A, povećanje koncentracije tvari C, smanjenje koncentracije tvari C. Prvo pod C ide da bi došlo nešto od ovoga u igru, moralo bi ova reakcija biti u ravnoteži, odnosno trebala bi biti ova strelica, to je ono što smo malo prije pričali. I znači odgovori koji dolaze od obzir pod A i B. I znamo i sami da što je veća površina, veći je onaj kontakt između reaktanata i reakcija uspješnija jer imamo veći broj sudara. A što imamo veći broj sudara, znači da će oni onda reagirati. Dakle, očito onda odgovor 27 pod A. Sljedeći zadatak, konstanta ravnoteže disocijacije kemijski čiste vode pri temperaturi 50 Celzijevih stupnjeva iznosi, znači Kv 5,47 puta 10 na minus 14 mol na drugu kroz decimetar na šestu. Kolika je pH vrijednost čiste vode pri toj temperaturi? Mi znamo da se pH računa kao minus log od H plus koncentracije, a ionski produkt vode je H plus puta OH minus, ali mi to možemo zapisati kao H plus na kvadrat, zato što imamo jednaku koncentraciju i H plus iona i OH minus iona u čistoj vodi. Tako da imamo ovu situaciju i onda možemo to ovako korinovati. I to je 5,47 puta 10 na minus 14. I H plus je 2,339 puta 10 na minus 7 mol po decimetru kubnom. I pH minus log od 2,339 puta 10 na minus 7 je 6,63. Zatim 29. zadatak, evo još malo se bližimo kraju. Koliki je volumen vodene otopine sumporne kiseline potreban za potpunu reakciju sa 40 mg natrijeva hidroksida? Znači NaOH 40 mg, to je 3 mjesta u lijevo za grame. Ako pH vrijednost otopine sumporne kiseline pri 25 Celzijevih stupnjeva iznosi 2, pH je 2. Traži se dakle volumen vodene otopine. Sad, morate obavezno napisati jednadžbu. NaOH plus H2SO4 je Na2SO4 plus H2. Jer je to čista neutralizacija, znači nastaje sol i voda. I sad samo ovo treba izjednačiti, a to je ova brojka ovdje. Ako imamo masu, možemo izračunati
množinu, to je 1 puta 10 na minus treću mola, da ja sad ne pišem masa kroz molarna masa, i onda možemo staviti u omjer NaOH kroz NH2SO4, to je 2:1 i izrazimo za H2SO4 i to je NaOH kroz 2 i to je 5 puta 10 na minus četvrtu mola. Međutim, H2SO4 je jaka kiselina i disocira na 2H++ SO4 2- ione. I zbog toga moramo isto staviti zapravo u omjer H2SO4 i H+. Možemo staviti koncentracije, zato što su omjeri zapravo isti. I to je 1:2. Jer nas zanima nas volumen, a da bi dobili volumen moramo izračunati koncentraciju. Znači H2SO4 je H+ kroz 2. Ok. Jer nam je ovo, odnosno ovo nam je zapravo H+. O tom se radi. Ok. I H2SO4 je 5 puta 10 na minus treću mol po litri i onda lako nam je za volumen da je to N kroz C. To je 5 puta 10 na minus četvrtu kroz 5 puta 10 na minus treću i to je 0,1 litra. Odnosno 100 ml, pa je odgovor pod B. 30. U tablici su navedene pK vrijednosti 4 karboksilnih kiselina. I sad trebamo odrediti koja kiselina je najjača. Znači, ako imamo Ka, što je veći Ka, jača je kiselina. A ako imamo veći pK, slabija kiselina. Znači, obrnuto je. Tako da je onda odgovor pod D, jer on ima najmanji pK, pa je onda najjača kiselina. 31. Inertni plin u cilindru s pomičnim klipom primjer je termodinamičkog sustava. Zagrijavanjem takvog sustava pri stalnom tlaku povećava mu se volumen, pri čemu sustav obavlja rad. Koji je navedenih zapisa za rad i toplinu opisanog sustava točan? Pa ajmo redom. Znači, kaže da se zagrijavanjem. Znači, dovodi se toplina, što znači da je Q veći od 0, znači imamo pozitivnu toplinu. I sad kaže sustav obavlja rad. Kad se plin zagrijava, on se širi i pomiče, dakle, klip prema van, što znači da obavlja rad na okolinu. I sad, ako obavlja rad na sustav, onda je rad pozitivan, a ako rad obavlja od strane sustava na okolinu, onda je rad negativan. Znači, manji od 0. Ponovit ću još jednom. Ako je rad obavljen na sustavu, onda je rad pozitivan. A ako rad obavlja sustav na okolinu, onda je rad negativan. Tako da odgovor pod C. Kod navedenih zapisa prikazuje egzotermnu promjenu. Ja ću si ovdje nacrtati onu piramidu, znači G kao G splinovito, L je tekuće. I evo, ja sam si nacrtala ovu jednu piramidu koja vam može kao pomoći da zapravo zapamtite, ako vam je teško, koje su reakcije endo, a koje egzo pri prijelazu agregacijskih stanja. Dakle, nas zanima koja je ovdje egzotermna reakcija. Dakle, egzotermna reakcija su sad, ovdje sam nacrtala strelice, ovo sve u sredini, dakle, iz G u S, iz L u S i iz G u L su egzo, a ovo sve ostalo endo. Dakle, kidanjem kemijskih veza trebamo uložiti energiju, a stvaranjem kemijskih veza, dakle, energija se oslobađa, ali kažem, što vam je lakše za zapamtiti, to si zapamtite. Znači, odgovor je pod C, vi si to još sad provjerite.
Voda u čaši koja se nalazi u hladnjaku primjer je otvorenog termodinamičkog sustava. Ako imamo otvoreni sustav, znači da dolazi do izmjene tvari i izmjene energije s okolinom i sustavom. Do kojih energijskih promjena dolazi kada se ohlađena voda temperature 5 Celzijevih stupnjeva pri tlaku 101,3 kPa premjesti u okolinu čija je temperatura 20 Celzijevih stupnjeva. Dakle, očito da temperatura raste. I važno je sad vidjeti, dakle, voda se premješta iz hladnoga u toplije, što znači da će onda voda apsorbirati tu toplinu iz okoline, što dovodi do povećanja energije vode, odnosno sustava, a samim time okolina prenosi tu toplinu na vodu, pa se onda energija okoline smanjuje. Znači, ne može se dogoditi da se onda energija sustava poveća i da se energija sustava okoline poveća. Mislim, u ovom slučaju. Jer ako ja tebi predam svoju energiju, ja je gubim. Povećava se energija sustava, a smanjuje se energija okoline. Koliko iznosi razlika standardnih elektrodnih potencijala prikazanog galvanskog članka? Sad, važno je ovdje otvoriti vaše imat ćete na maturi formule, odnosno ne formule, nego konstante, periodni sustav, imat ćete konstante i imat ćete ove elektrodne potencijale. Važno je pogledati koji elektrodni potencijal ima aluminij, ima minus 1,662 i bakar ima 0,342 volta, je li sve to? Ako imamo negativni elektrodni potencijal u odnosu na drugog članka, onda to znači da onaj koji je elektronegativniji, da se on lakše oksidira. Znači, on ima puno elektrona, ajmo to tako reći, pa može lakše otpustiti elektrone. Znači, ima šta otpustiti. Znači, tu će se događati oksidacija, pa će to biti anoda, a onda će ovo posljedično biti, odnosno događa se redukcija bakra, pa će to biti katoda. I imamo formule energija jednako E katode minus E anode, pa je to 0,342 minus 1,662 i to je 0,342 plus 1,662 i to je 2,004 volta. I to bi bilo najbliže odgovoru C. Koji se metal najčešće upotrebljava kao katodna zaštita od korozije željeznih cijevi koje se upotrebljavaju u građevinarstvu? I odgovorom je pod D, cink. To bi bilo to. Snimit ću i drugi dio, nadam se. I slobodno pišite u komentarima što vam nije bilo jasno. Za veći i bolji, produbljeniji rad sa mnom imate u opisu ovog videa link za prijavu za pripreme za maturu koje su otvorene i iskoristite priliku i prijavite se što prije kako bi upisali željeni fakultet. Kao što su medicina, biokemija, farmacija, PMF i ostalo. Vidimo se i sretno!